Kwami kuFisha, kubonga kakhulu sponsor konke lesendele kona yonke leminyaka sidevelopa ibhola yaKangwane. Kakhulukazi yakaHhohho Southern. Lapho khona sebadlala ebanifana iminyaka neminyaka under half. Labanye sebazibadlala ngisho nakuma teams ladlala ka-Premier League. Through bona bese ngeze sifike lapho kube ungasibona. And not just only labadlali, toti nabo coach, abanye sebahambe bayofika khashane. Toti nabo Rafela sesiproduce kakhulu through hub. Njengoba nema-uniform yabendela kuningi labendela kona. And then kwami kusho lelihlelo lokuthi sisuka kuphi siya kuphi. Mhla ka-28 kule weekend sidabe sikaLobamba lapho khona siyokwenza i-grand closing yakhona kaLobamba. KaLobamba kune Golden Kings idlala neLuwaka Waka igame yokuqala ku-DS2 kude kuSasa Sporting idlala neMaselesele. Nasisuka kaLobamba shothi mhla ka-11 April sidawamba siye eMzimba siyokwenza i-grand closing khona. Lapho khona kudabe kunayo ama-teams bo Mzimba Barcelona, Swazi Sundowns, Bluebirds neKasiko FC. Nasuka eMzimba sitawuse siya eMaphalaleni 18 April lapho khona siyodlalisa Khulangwane, Thuluzobona, Joveni neLungwanka Highlanders. Nasisuka eMaphalaleni sitawuse siya eNgcela siya eSigangeni mhla ka-25 April. Khona ke siyodlalisa Inthethe, Real Touch, Manzanzima Celtics neTiki Taka. Then nasuka lapho sitawuse siya eNkhaba. eNkhaba lapho khona siyodlalisa iAtletico, sidlalise iHawane Shooting, sidlalise iSuperstars, sidlalise neMajority Citizen. And then sebese sesiyagcina sigcinele eMbabane. eMbabane kune Hurricane, kune Real Tech, kune Matola, sekune Mbabane Swallows. And then ke nase badlalile ngaleti gosi sifuna lama champions. Lawo ma champions kunelanga lawo mhla ka-16 May. Lapho khona kuse Champ of Champs. Shana lama champions aleti gosi day 6. Sesiyabuya ke na champagne wethu. So konke lokho ngadlulisela kulo tawukhona ukuthi manje asho ukuthi lama juniors hub sponsor sefu sitaka kanani la kuma juniors. Kulungile.